In a surprising turn of events, the ZANU-PF group running the Operation Restore Lega's Facebook page attributed the Zimbabwe Warriors' recent victory over Namibia to President Mnangagwa's effective leadership. Sanamina mashoko atona anobuditsana vakomana panapa amuziva kuti aiwa vakomana vemawarriors vanondodhifita Namibia. Iyoyo hapana pachita kune vakomana vevarakasha vachiti aiwa inhau effective leadership yemutungamiri wenyika. Sanapinda mashoko anouya achizorwa nevanhu kuti subscribe or like or turn on the bell icon. Timina pano paZimbabwe anomunanyura achiti this claim followed the Warriors' impressive 3-1 win against the Brave Warriors in a group G AFCON qualifier held in South Africa on Monday. Varakashi posted on FB, "Go Warriors go, yave nyama ikugocha baya wabaya. Thank you President Idi Mnangagwa." The statement quickly drew attention and sparked a wave of reaction from followers. In response, Tapiwa Charinka questioned the link, asking, "Ko President vapinda papi? Ndo vamwisa here?" Which translates to, where did the president come in to influence this? His comment reflects a broader skepticism about the political party's tendency to associate athletic victories with political leadership. Another user, Tinashe Matthias Nyevani, added to the discussion with a more humorous critique. Does idiot play soccer? Implying that it's absurd to credit the president for a sport victory. Domashoko atona kuti avarakashi vanouya panapa vachiti aiwa mutungamiri wenyika effective leadership yake nderoita kuti vakomana avawine, but ona kuti people aiwa vanotobohekana nemashoko ivavo vachiti konde amwisa here, vachiti komuri olinga politics nemasports patudze mafunguro enyu mboti kudii pamusoro pavakomana vevarakashi vachijamukirwa nevanhu. Kudai kume section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.